achi sa September som leku 2025 ni khuwa phai cham thing noi hon nambol muna 33 Assam Rifle lamtin na le bulu na anei na asipei ni in molem na anei chule sipei phabemin ki to kha na kisu kha na anei tu sit na chu Tengnopal District More Block akun HTC KCA KSO KWU and HR Youth Club chule ku ki khanglai lompi ki gom khomin join CSO in sangta in demna ananei jinahi gamsunga president rules ki koi chule phai chammuna AFSPA kila ado nunga chamna umna dinga chollo hi la panla jing Assam Rifle chunga hichi chalo na hi ginchat lo ta hi ati chule media dunga hichi ki bulhu na hi ko ki jo cha te bola hi kiti hi bul lebal nei lo zo thu hi in ko ki jo cha te mu si na dinga ki go nga hi ati hitabanga phai chammi te in ko ki zo cha te ngo na anei jing ding le chamna ding wang agam hla the e ati chule hichi join CSO chun dei lo ta to si na a thina to in sung te ni chule aki sukha aki tongkha ho jong lunghiam pi na anenei jina hi Zanhi Bisnupur District Nambol Sabal Leikaya Assam Rifle kilam tina ki bulhu jia sipei amol lem te ni chu ex gratia dangka laknga chule aki sukha aki tongkha ho chu dangka 2 lakh chi pi ding in tu ni in Manipur government in phun do na anei tai Manipur Government Home Commissioner Secretary in Thupun abol na achun September ni sim som leko ni khwa 33 Assam Rifle kilam tina kibulhu ji asipei ni in thina atu chule nga in kisu kha na ki to kha na anei hi Manipur Government in phamo aki salhe ati hichi thil so hi sangta in demna akinejin athite in sungjong lunghiam pi na anei in chule aki sukha aki tongkha hojong agang thei pe na adam do na diwin alungia lujong ana phongo vinahi achi sa September ni sim som le sagi 2025 ni huwa Kamjong District Chingsau huwa kun Kingson Kasum Kangla Tumbi muna aji beya ki ane thing noi mi ni in anavo chu Tanghul Katam Naulong TAKL in sangta in demna aneje Zanhia TAKL in Thupun abol na achun Kingson Kasum hi TAKL kiloi khom na a zaum ta le manluta member hi in tu le tu a Kangla Tumbi a chiang hi hichini khwa hi liang mai nu mei ni in ama autogari aki goilhon a hi in aji beya mi ni in anavo a hi mi vote ni chu ki ane ka hi hloni ati hloni na hi hitabonga kiloi khom na member kha chunga dei lo ta a ki bu hlu hi TAKL in demna anejin chule anoya nge na thum hi ananei jin hi mi wa pangki ane te ni hi thlang phonga ki phun do na anei hlon ding hi ki ane in official ta angai dam aki thum ding chule hichi thilso chungchang hi hilchin na anei ding hi hichi achunga nge na ki nei te ni hi nidan 72 ti chu nithum sunga asu bulit ding hi thu adi a ki tan ka ase in TAKL in anoi za ki ga anahi akoi ji Tanghul mi a hi lo le TAKL kiloi khom na in a hop gam sunga chiang mi koima in ku ki zat mi to ki gui zop na anei theilo ding thanglam gam kaya Tanghul chen na hoa Tanghul ho dukan Tanghul thu chenga ki het sa na sim ding ku ki ho dukan jong ku ki tia ki het na ji ding Tanghul koi tabong ku ki ho dukana thil cho a hi lo le thil pi a le achunga khouta agot na ki pi ding a hi kinuk tu na le thu a ki tan chai ka asia hi chi ki ga na hi jing ding a hi ati hitabonga thil su hi ama sa pian zong a hi pun I ham tia ki ane in ki phun do na le don but na anei lo le ke ho mi ki bol na banga TAKL in jong le thu na ki nei ding a hi tin ki loi khom na chun gi na jong ananei jin a hi Nambol muna Assam Rifle kilam tin le kibulhu to kisam kaijin Manipur Police in mini thudo na neiding in anahenda ne akiti achi sa September ni sim som le ko ni khwa Nambol Sabal Leikai muna Assam Rifle ho kibulhu zawa security force on Santipur le isok muna combined operation a bol nawa hichi mini hi thudo na neidinga anahenda no hi
chule Assam Rifle ho bulhua pang thingnoi ho in amano vian gari khat jong ambush ki bol na muna kun kilometer so ma gam tha a mutum yeng bi muna het do le mat do a hitai gari hi anei tu anaki hial jing a hi ji in police hon hi chi gari anaki cho kha anasin kha ho zo si jong holna anei taw vin hi chule hi chi ambush bol ho mat do na te ding to gun a jingin tu sin na gam kai sunga hin security khauta in a ki koi jinge ati gam sunga drugs a ki gu ve na ho su tang na ding to ki sam kai jin kangpo pi police in drugs a ki ve na sumla pa ya kun ki lam do nei le go dangka krul 5.92 walman anamani na hi chi hi narcotic drugs ki ti chu NDPS Act 1985 no ya Manipur sunga drugs to ki sam kaya nei le go ki man ma sa pe na hitayati achi sa July 24 2025 ni huwa Kangpo pi police station hop sunga tumuyon khullen huwa police on heron bomb 273 suma 99.09.850 mobile sagi chule DI le Hyundai Creta gari anamat to kisam kaya hichi nei le go hi ki manahi hichi ni huwa chun drugs a ki gu ve mi li AS phobina teinamei akum som thum le khat ti khulen KPI district PF ada pro akum som thumle li ti khulen S boy bina akum som ni lako ti khulen chule lungdin ni bo thui mei akum som nga le ni khundong khun khaiba tamenglong district akun anaki manahi NDPS ek dan no ya sumla pai din mun khulna akinei to hlona drugs to kisam kaya ama ho hin nei lago dangka krul 5.92 walman akilam da u het do a hi to hlona police in anei lago matna hitayati hichia chung thu khol be na ding in competent authority and administration SAF EMA AFOP and NDPS Kolkata hinga thulutna akinei tayati achi sa September ni simsom lako 2025 ni huwa India Army hon Zanglin Phai huwa Kwaitelui Area Youth Association KAYA lamkai khat ano khum chu ko ki in pi youth affairs KIYA in sangta in demna anane in hi tu ni a KIYA in tu phun abol na achun lamkai kino khum pa hi KIYA lamkai se hilowa ko ki in pi youth affairs thalenga lamkai khat zonga hi ati Kwaitelui Area Chief Association KSCA Kwaite Area Youth Association KAYA chule Kwaite Area Women Union KWU kigom khomin hichi thilsu chungchang demna thu phun jong abol tayati chule KAYA kiloi khom na hin Kwaitelui gam kaya khu somgu wal youth club akan khoma hiati hichi ki buina hi ngong kailo wa KAYA ho to sei chama na ding in authority hon nge na jong anein hichi thilsu hi KIYA in sangta in akigelin malam a khangtha lamkai ki yang bol na ho ki do dal jing ding a hiati tu nai cha Singapore to sit ji a anamol lem Zubin chu nithum sunga ki lunghem pi ding a hi tin Assam government in phondo na ananei jin hi Assam Chief Secretary Ravi Kota in ex mangcha a aseina a la samin thang Zubin in thina atu hi Assam government akida hle ati ama mulim lunghem pi na hi gamsunga September ni sim somnia pat ni sim somni le ni sungchana dinga hi hichini khu sunga hi government akun kisu halna nitnum anni khom golnum ima loading a hi ati ama za bolna vetsa na in seva sapta kin gonjong aphat vo chu na hitayati chule ama tu si ji a thina thilsu jong khulchil na a na ding in Assam government in nge na jong ananei tayati tu ni chun lilonga kun chingsubam manju akum somthum langa chu Rims Hospital a naw anei na in anamol le mi na hi ain sungmi tele vyang sungmi hon doctor hon limsa lo le don se lowa koi ja mol le ma hi tin ki phinna ananei uvina hi manju ki tinu hi ki a tho hin chule naw nu mai khat jong ane hi
hin la amanu ta asa anala samsu a anamol le mahitai kiti ain sung le veng sung mi hon alung kim lo vet sa na in ki phin na abolwin hospital in moa ki pu ding a hi atiuve he thei kha chu zan hi a bamon kampu mayai le kaya kun kumsom nga a upa yambiam sanjoi jong rims hospital a ki vet sa a chin in ECG test a ki bol cha in a hin khu anabei ji a mi pi in ki phin na anabol a hi